Memen Bapa nyane doaning kadi asa punika parisolah sang jemaah urang nikeraresane ngawosannya meme ketekanin bapan dan losari kalintang osah sajaroning kayun setia denonya papin reramandane makrul kalaning punika nyingakin sang-sange jeung raukeun biadin mo amurang nering pakubonan daning kalaningipun ngarum-rum damini losari papesona raos nyami tanjewen dan punika maosan niste lacur samirki ngorahan pagelahan yadin kasugihan ibuni sapunika buat tingkah yadin solah sang-sani jemaah urang nika sani banget ngardi jekewu sajaroning papine bapan dan nilo sari Dorama katujuh raris pakenekan bapan dan nini losari pacang punika marar muka mata timangan kelawan mengen dan nini
utawi tatimangan reramandane maka kalih gumantine angel punika dasar ngewangsiten utawi mapi tutur teken dan ini lho sari ya. Sampun puput mapi sampun raresida cumpun nemuglan sajaroning raremugan memi kelawan bapandan lho sari ya. Kancit len akide rikanyekane punika wenten raris galah amater galah sani jebecik pisan mokadi angen dasar oleh bapandan ini lho sari ya. sang warada pada mapawiwet daging wangsit iadin kuarah reramandang lho sari ring sang parolanang sane mangura niku teraris sane ngawingan sami punika padha muyar padha jeung lair